abagusiba minto aba n'abarayi bagusi bachiete State House igoro bakarangirwa na Ruto bagenda State House ni agenda yabairete State House tari guchikukwa n'amagendero y'omugusi ng'akikipara chikwagachwa ng'akichisukuru chikwagachwa ng'akichinyagitari chikwagachwa agenda yabairete State House Fred Matiang'i obeire shida nene imechande menene ase William Ruto na William Ruto ni gali tayari kutumia chimilioni buna kunyara ukora Matiang'i aba ni chiachendi chiaje chiri achorire obaire chimilioni barete gusi baburuge gusi erinde gusi ebe tutam igaba gusi baminto aba bairu chibesa niko baitu 200 million babagane iko chibesa ngocha chire gusi gendo ndata kwateba neke aba tiga basabere Matiang'i anyakobo kere bakubuka mambi basabere Matiang'i onye tali Matiang'i kangaruto tali achanere okoba ya Matiang'i manga bono Ruto obaire gas obaire chibesa they have enriched themselves because ya Matiang'i abetabo egasi abantu aba kwisha interest wiri amuruta bwate gusi eyemu tari magendero atata korenta ngaki Matiang'i yagokurwa aishe mwaro jibune chipa election chiria Nyamira chibesa chikaimurwa lakini omugusi aliongea na sauti moja abana baigwa chibilion na chicha gusi our mind is already made nga Matiang'i nero murayo ito simbarati ningaigwa 100 million okoba ya Matiang'i manyoko enda kwa na Matiang'i kana nche ndati kokora Matiang'i kwa guchibesa mwaroche ayo pesa bokeiko boom jakira batera tutam yani murayonde bwezi bono gusi utakita nyore chibesa aigendo ote biruto nje bono ntutam natigira mangana Matiang'i unapewa pesa papo hapo yani Matiang'i obiri biasara gusi abantu bono bakuragira ritalia magendro tayo ogotera Matiang'i kwenda State House Matiang'i urita abantu bonge bonaba ilika mo kwenda State House mo discussia magendro yo mugusi ngaki bintu bikucha gusi buna bagera bako gendo bairwa magendero aba iko bagendo bagendera magendero aba kamba bagendo bairwa magendero ino mo genda a topic Mugambi sisi ndio wale tutamaliza Matiang'i kabisa kitu tunahitaji ni budget yetu ndio hii tunataka pesa kwenda kumobilize ground akiwa utalio bochara umugusi tusimame pamoja sauti yetu ni moja omurayo itu tubwate urato tv gendo toingwe Fred Matiang'i it doesn't matter how many times they will go to State House. Our resolution, Matiang'i is our leader. No, you never see kuna 2027 tukutane huko mbele. 2027 mtaona what will happen. Tirigoya. Kwa mutagete 2027 is coming. Mwananchi ataongea kwa ballot.